سلاو بودن باش بینرد هجا بینرن دلالن ایوارا بادینان هیویدارم هین همی باش و سلامت بن او جردیم هاتن خزمتا هوایم بریز و خوشتوی هیویدارم بابت ما evroga جه رازمندیا تفعالی که بتن بینران هرچند مگلک جرا بحثا نخوشیات درونی کرنا و چاره سری نوی و اگر انتوش بناوه لی مفر زانی جارک دی ام وی بابتی گرم بکن و یان جیوه صحبتی بکنه و شبر کو داخازی بینرد ما هر دم لسروی که کو بابتت ما گره دای بنف آریشین جانا و ابتایبتی جی آریشین درونی کو او توش دبن نخوشین درونی چا ام توش دبن آن اگر انتوش بینه چنه و چاره سری چنه چاره سری اندف کساتی و چاره سری اندف دکتوری جی البته ما کم کسی هین کو تایبت من بن ویواری دا بیشین بوچاره سرکنا او کسی کو توشی به نخواشید بن لی ما افرو پسپورا که درونی میوان کرد کو تایبت من دیا وی چنده و کسی که وکید بیش زانسته که نی خواندیا درباره چاواتیا چاره سرکنا وان کسین کو توشی نخواشین درونی دبن میوان من گلک برز و هجا رزدار ماموستا فاروق جمیل ماموستا زانکو دوک لکلیجا پروردا بنیاد هر وها پسپورکی درونی جی ماموستا گلب خیراتی بو ایوارا بادینان برز گلک ساقدم سپاس بری هر چکی پیناسا که بدن بیشن درون یان درون چیه یان جی تبحث کرد کو سی بی تی چیه باشیم بین بحثا ساخلمی درونی جی چیه طبعا دست به که گلک سپاس بوده دریوه اگر هم بین سحکین ساخلمی درونی طبعا کسی ساخلم درونی مگلک پیناسه این هین کو امی کسی پیناسه بکین بس ام باشترین پیناسه ور بگیرین یا منظمة الصحة العالمية امریکی WHO اوان او منظمه که گلک برفره گلک زانایب ناودنگ ات و منظمه دا شولد کن او انستیتیوتا هل سرانسری جهان دیاری تول سرانسری جهان دراست خوب پیشکش کرد اوان دید که باشترین پیناسه بو کس ساخلم درونی اوه که کسک بید لاین وی لاین جسمی لاین که ساخلم بید که انما جسد وی جسد که ساخلم بید هر وصا لاین عقلی که میشک وی آنکو بیر کرناوی چه بیرکرنت خلط نبن آنکو بیرکرنه که درست هبید یا آنکو مشکه که ساخلم هبید هر وصا درونه که ساخلم و هر وصا او پیناست بجید که او کس ساخلم نبتنه ساخلمی درونی او امت خالی بینش ایشا برکو ساخلمی درونی او ما لشک ساخلم درونه که ساخلم زائیدن مشکه که ساخلم چونکه بید گله جرا از کسی که گله که ساخلم بم مشکه من ساخلم بید جسد من ساخلم بید اوان تشتت هر دکا خلق ید دفمت بینید ید ساخلمن بس بوچی از استمتاع بحیات خونا بم بوچی او طمج جیاننایت یا پیویست مثلا من چک ماسینین من همی دلیوت حیات بردست موجودن برای نبونا طام بوچی او طاما پیویست جیان نایت صحبت اوه هر وصا ما هندک تعریف دیه تنشوان هر وصا وک اضافه بوه پیناسه بیشتن اوه که کسک بشید توازنه که آنکو براورده که بختنا بین درون خو و بین خارج درون خو یعنی بونمونه از کسک وصابم از بشم وک اتصاله که چکم وک یعنی گریدانه که بید نبین درون من و نبین جینگه ها من که انما از وصا بجیم وکی جینگه کانه جینگه چرد دادم بله او تا پیناسه کری پیناسه کسی که ساخلمه پیناسه ساخلمی درونی بود ساخلمی درونی بله باشه کسی ساخلم کیه امشین بیشن پیناسه گوهه کسی ساخلم یان هر اف بیشن بله کسی ساخلم شویشی گردن بله کسی ساخلم او درونه که ساخلم هبید و لشه که ساخلم دیسان و عقل که ساخلم یعنی مشک ساخلم آنکو بیر کرنه که ساخلم هبیدن بله باشه کسی که نخوش کیه با نخوشی یعنی درونی هم بیشن هر چند اف پی و گل گرانه لف وکی نف کمالگه همه اگر تو جیبتن چید بتن حتی حیاتی که بحث نایت کردن یعنی شبر شرم که یعنی چید بت او شرم جی دیسا و گرات هر وقت نخوشه که الدفمه که ام شرم بکن بحث بکن بله نخوشی درونی کیه یعنی چه جداهی نبیناوی و کسی ساخلم دهیه طبعا هبونا يعني نخوشين دروني الدف ما والدف
مثلا بونمونه دیتنا جواکی هبونا نخوشين دروني طبعا رجاكا جلك مازن حتى جلك دراسات هين بيجن كو جلك او دراسين هاتينا كرن بيجن حتى نوت الصدى خلق دنياي قلق هاي اوان بيجني انكزايتي وهروسا خموكيا هاي اوان بيجني كآبا ينجي ديبريشن. اذا هبونا ايشت نفسي انكو او كسي نخوش او دروني ويا نخوش او لشک احتمال لشک نخوش هبونا لشک نه ساخلم دبیت اگر هبونا ایشن درونی مثلا بونمونه من دکتوریا گوت یا من فلان تشتی نخو بونمونه من سکری ها اذا بیرکرن ادویتشت دا بیرکرن ات مرنه دا یا بیرکرن ات مرنه دا نوعی که کآبه اذا افتشته هده با من نخوشین درونی به پیدا کرد هر وصا بیرکرنا من خلط تفسیرا من بو يعني شروع کرنا من بو موقفا بونمونه دی بجین من تلفونا برادره خو کرد اگر برادره من تلفونا من نرا کرد شینا از حاجتا پیش و بگیرم مثلا بیت تلفون دفنینه بیت از وصل هزار کم که انماش نویاناوی بو من آن موقفک نبین من و یه چوی حساسیه کم چاوه که کم سخت کردم من تلفونا من جواب ندا از ویتشتی سلبی سرخوار گیرم یعنی شروع کرنا من بو موقفا شروع کرنا که خلط بیت هر وصل نبونا درونه که پاقش ساخلم بونمونه درونه که یه دیرش وانتشتت ها دیرش هنده که ترسات تیدا گلک بیر کرنات تیدا مستقبلی ترسید یا هندک ترشتات ترسید او تشتت ها نش هجی هنده نجبت ترسیان ایدن او همی دی بنا اگرین هبونا کسی که نخوش اما دوید اشارتی بنقطه که دیبدم بدید نامت مجتمعاتت مداش بلکو ام کلچره کین گلک کلچره ما هندک ضوابطت معینه تیدا اف ضوابطت هيت معين انكو اف دابونريت جواكي دا يا ول ما كري ام وان ايشندروني بشگوه و پاوين يعني بونمونه ام سكينه بوچي رجا خوكوجيت ناف مجتمعك بچيكي واكي دهو كدا بوچي رجا هيا يعني اگر ام نابجي نينا ان گلك اگر هبيجي اري اگر چنه مجارك بسيار كريا حتى گلجا گلن كسا ببينه مثلا بونمونه طبعا داتايت ما احصاءات ما يدرس كردستان حتى الشرق الأوسط ما تش إحصائيات وصلت مضبوط نينن بس أجر بونمونه أزوتو هندك دي أم دراسة كرابين أم بينين استبيانة كبدينا في خلقه كي مثلا كان كيك أبله كي أم دشنيك أظانين باجر خو أنكو يعني محيط خو دينا نياسين كان حتى تشرجة ما إيشن دروني هنا احتمالا ما خسته دروني هاي بس جواك يوال مكري أجر إيشاكا دروني هاتا من أس شرم کمش بر حوالت خوش بر مرور خوش بر عائله خو قصدوی جهه درونی بکم چونکه هشتا دیت نامه دا کسی نخوش درونی احتمال هم گله جد بجنی کسی فلان کسی دین بوی بله طبعا کچا ما ایشن جسمی هنه وقت اکشتر دکتوری و نوجدار دبشته تا سکری های تا اشاد دلی های تا ضغط های مجید درونی دا صحبت يعني ایشن درونی نفسی به صحبتی کسی که دکتوری کنه چاو ایشکا جسمی هیا هر وصا إشكا نفسي جينك هيا أجر هبيت مثلا بونمونه دبيجن تا كآبايا هاي تا قلقة هاي تا فوبيا هاي تا مثلا شيزوفرينيا هاي تا صرعة هاي وكوما أبا جورين نخوشين بلى ما درون جور هنا أمشين بلى ما إيشن دروني دا ما دو طرفت هين يعني ما دو جورين إيشن درونية هين ما يتهين سايكوسس وما يتهين نيروسس هندك شوان إيشا او ایشن او درون مدگرن یعنی بونمونه کسی که دبجین قلق الدف هی و قلق معناه کلمه درست انگلیسی انگزایتی طبعا احتمال کلمه عربی بچه که قوت او جه کش بید یعنی دودلی و کسه قلقی دودلی نایشه دودلی حالته که یه قلقی بس قلق بخو او يعني کلمه درست انگزایتی بزمان انگلیسی انگزایتی معناه او كأنما من بونمونه دبجن من قلقش امتحانه هي ترس وقت ترسك من ترسك امتحانه هي طبعا فرقنا بين الترس وقلقه شيء ترس او اس في قلمي بترسم ازيد بينم اذا يا رونا اس شت ترسم بس قلقش هبونا ترس تشتكي يا ناديار مثلا بونمونه ساقطي امتحانه ده اگر اس امتحانه در باس نابم از نابينم يعني نجاح و فشل نتشتكي ديار از ببينم از بخو قلقش وي تشتي چكم ما هي ديبريشن ما هي كآبه
ایکشوان اشایت کو درون مد گرید او کو اجبر هبونا تشتكي جالك مازن جيانا من دا چه بوي بونمونه كسي جالك عزيز منش داز داي بونمونه هدفك جالك مازن حياتا من دا او هدفها اسنا جهشتي مي اواد بيركرنا منا بردوام بوي تشتي دول مكت كانما اس كسك بم يه ديبريشن داف من هبيد يعني اس كسك مكتئب من تشو اس بتشوفك جاش ناصح كما جيانه يعني اگر چند مبتلكات جيان دست مدابن هشت ابو من كي مجبوط چونكي من جالك ضغطه تشتكي ديال خوي كري هر وصا ما هي ستريس ما هي ضغطه دروني اوجه هر شوان ايشن درونيه ما هي هر شي جوري تبع عسكري هر ايشن درونينا وما يتهين ام بجن امراض عقليه نكو ام بجن نيوروسس ما يتهين سايكوسس اف ايشن ما بحث كرين وما يتهين نيوروسس يعني امراض عقلي اف امراض عقلي وكي مثلا بونمونه شيزوفرينيا اف كاس شيزوفرينيا محتاج درماني وحبكة وشرنقايا وكاسي صرعت ايتي اوجي محتاج شرنقا وحبكايا بس ام اختصاص اسوق وقت اختصاص من ام ايش سايكوسس ورجرين افت كآبا وقلق وف صحبتها بس ما مصد تبع صابت كآبا وانكر يعني كآبا ناوني درمان وتشارجين بس فانيش درمان الدني قالوا او درمان بله ايوه هاي مثلا ما درمان هاي بو ديبريشن ما هاي انتي ديبرستات بوين خوشيه كآبل دف هاي بس جالك دراسات دا يعني بونمونه او خواندنا من خواندين سر علاج سی بی تی جالك دراسات هات نکردن ساکی بونمونه اگر کسی که نخوش بید او کسی اگر تو درمان و حبکات قلب کار بینی او درمان و حبکت ها هندك وظیفات دماغی بدلت کن او وظیفات های دماغی ولوی کسی که او بیر کرناها نمینید مثلا بونمونه هندك نوع غداب تهاوتن اف غدتها نهل جاركادي او كاسها وصا عاجز بيت يعني وصا بير كرنب كات يعني ام بيجن سايد افكت يعني تاثيرات ايجابيه خرابت هين سر دماغي بس ريكا كادي افا اس بيجم ريكا سي بي تي افا كوجنيتيف بيهافيور ثيرابي يعني علاجا انكو چارەسەریە مشكيا رفتاري اف علاجها نكا علاجا جالك الأوروبا بردامية داني مثلا أوروبا جرنجية داني كو خلقي إيدي جوان حبكوش رانقا رزقار كان يعني أف چارەسەریە ندركتي أو باشترين چارەسەریە كو يعني جالك دراسات هين إيجار بو اف إيشن أفت سايكوسس اف إيشن ما بحث كرين وكي قلقي وكآبي وضغطي وفوبيا اف تشتها أفريقا كيا هات يعني افریقا ها ریکه که بارابتر زمان تعداد تب کار اینان و هندک تمرینات پاش بردامی و پروگرامی داده وان صحبت ها کن طبعا اگر هم بچینه نظرات تاریخی يعني بوچونا یا دیروکی بوی تشتی بری ام بچونه سر دیروکا و کاچا در کتی اف وکی بشن زانسته ام ده پیوندی ورگرند و بینرد میل سر پیوند هلا تلفونی ام کاک مهوانی ورگرند فرمو کاک مهوان كاك ميفان الو السلام عليكم دكتور شيل تاو برنامجتك يم جالك سباس برنامجتك جالك قشنگه بس انت شارك ما مستعي بله اف شي دروني دستكان شو دست يعني شو دست كتام مثلا عندك لازم يقول كي 10 جراجي كي تشت مثلا 50 بشوت از هر يعني شيء بشو بنظر معاي اصلا بجينا لا في ساعه بلكي احتمال يفوقج بس دفن هاي يعني ناي فوقج عايز تشتي وان جيبي لا تشو ما باك او شاد ما بس محسن بله تفكر واجبكم قالك سباس بو تنجي دست خوش كاك ميوان پیوندی یک دیمه هی باب هارونی بله فرمو باب هارونی باش سرچاوا ایواری باش سرچاوا خیرات نامه بانه تدکن قالك سپاس از بجم توار انگل سر نخوشیه منه بله نخوشین درونی و چارەسەریە نوێ بله خدا افجینا من معنا چند بسر خو نحویت هرچینه دکتوریجی ده علاجات ده مدکی ده چه بیتن رو سر چوه ده تاره من انا ظنم جی چارەسەری و ده چاوه تکرن بله دکتور او چت بجنه خدا عندك بجنه شقاقه عندك بجن جيوبن هاي تشتكي بيش معنا اشتيت روسيا نوتينا قلت انا تو بقول معنا وقت سر خونا فيت كات خوش كوسان بس سر خونا حيت قالك يعني روجانا تشت بردامي بلا بس شاركتها
جي نه والله عمر أنا زارود. بس بابي هاروني بله جيوه چنده و چند بچیک هنه؟ سه بچیکتن عمره 35 ساله 35 سال بله چند سال ما برای ولدتی؟ دکتر رزوانی جی خوش کسام ما برای دکتر رزوانی جی شعما بو کشا گفته چه سری دو معنا چیش سری دونین ما وما بله. بوش هذا سری چیت گفت ايش او احتمالات تاين جوبا مهم. بعد دكتور جوبا علاج دادتي هواك خويا بله ما وصلتش بله. بسری داینه بو؟ باشه ممنون برای خدا خیر می نسبت گلک سپاس خودش شفایش بدید خزانته هیدارم باشترین سلامت بد انشالله پیوندی دیمه هی نجمدین فرمو کاک نجمدین وادی باش ایواری باش خیراتنا میوانه دستیم گلک سپاس دستشی هیلتیم فرمو کاک نجمدین یه شواله من فاروقه که بیرویت و فکر و خطابی بینی بله بس سیرو منو بیچه نخوشی برای ما درون تیتا چهارتا کرن و چیش نخوشی هیچ علاجی تیتا چهارتا کرن من هاش بسیارتا نبی کاک نجمدین اگه دوباره بکی بله چیش نخوشی درونی پیتوی چهارتا رنمای درونی هیا و چیش نخوشیش پیتوی علاجی هیا که علاجی تیتا چهارتا کرن گهشت بله دست خوش کاک نجمدین زور سپاس بله شیرین خان فرمو فرمو شیرین سیاره که بود در باره خشکامن و 3 ساله 2011 2012 تقریبا و 4 ساله ویجا نفسیه بود چه بوی اون مدرسه خود یا هلای تو چه زانی ایشا نفسی بود چه بیا چه رفتاره کت که چت که چه وقت زانی رفتاری دل که طلبا نخوش بود یعنی چت تبصره که یعنی ازعاج طلبات که نخواند مرحله خو هلا جیوه چنده؟ بله جیوه چنده؟ جیوه مالی نوتو دویه بله و بس 3 سال اول چه مدرسه دم هر تعجیل که اینو بس با نخوشه بومه و همات خانی و نادر کوید بنیرا سردان سلطره که درونی کریه؟ سردانه چه جهند علاج درونی کری نه؟ اما بریا دکتر عدنانی دکتر یوسفیو بله جانو زکانه ده چه بید آنه اونا در کوید دیان چه نادر کوید بس يعني بس رفتاري توي او كنا در كافيتي كلي خلكي نوبيت بس اول اولي عصابي و بس دكتور يوسفي هدي ما بلا علاجوي چه بو باشد بال داد گل میوانا خشکو برا بله تعامل شرم جد کرد شيرين خان بله نفمار ده چه تعامل جلوات كد قال مهوان وقتی مهوان باتين خودن بو مهوانش بتاكي معقدة و بو مالجي حتى ساعدوي روجي نفسية گشت زور سپاس شیرین خان دست خوش باب مزگینی الگل ما فرمو قلبي باري باش ایواری باش سرچاوا خير هاتنا دكتور يبكى گلک سپاس وفي برنامج زور جوان دست خوش دكتور بسيارك من هاي سوارت دلك سريمك كيشتن أفضل فيدمن من جد خو عملي كده شنادي ما كمان دلك دو دكتورات شنادي بله جا کار به چی چاره سری هبته سردان دکتره که درونی کریه تو شد بخواب بسیارش بکی تا سردان کسی که درونی کریه که تشتگی بشتته ده چما ده گل دکتر هایی که چی تک بگو که کار دارم علاجی کار بخواره خرات المتحاب جیده چنده؟ ده بگو شقاق روزی خیده نکه لحن یا که جیبا که هر خیده نکه جیده چنده؟ تقریبا چی ها؟ 300 بله بو ماوی چند سردت ایشد یعنی بشین چند هیوه چند ساله باش میجه و تقریبا سال که فکره ساله بله
باشه بابا مزگینی لیویا برسی به بعد دست خوش بوده و سپاس سیران القلمه بله قلمه نما ما مصام برسوا وان بینرم بدن دا پاشی بین سر بابت خواه از بجم یکشون بسیاره او بوکو داك ميفاني ايش دروني تشا دست بيت يعني مشا زانا بتوج بيا وبحسا خوش كركوي حالتك هي قال كان اي بوي قميصي بشوت يبي مرتاحين ادفت هر او بشوت بله افا جورك وسوسه كانما طبعا افريقيا افا جيش ايشن درونيه نش ايشن دماغيه اف ايش هي دروني بي درمان تيتا چاره سر كرن بريكا هندك امد بجني الترناتيف ثيرابي مع علاج بديله يعني ام دبو بديله دانين طبعا اف بديلتها ديفرين ما خويا هي كاس دروني وقت تدف مروف وك دسبيك تقريبا جلسه اول د معلومات العام جوار جديد جيوي عمري جلك بسيارات هين جلك جريداي كاسات يوين احتمال امن كان شينهم بسياره جيب كاين بشتينجي د صح كاينت بجنب اف حالتها وسواس القهريه يعني اسهندك شولات كم اف شولتها اظن مثلا من دست خوي ششتي دست متباقجن بس از هر شوم از وان كريارات كامو از يش كريار يعني كرنوان يا رازمه بس اس بيفات وسطيم يعني از حس كم بكم بس اس بيفات وسطيم وابا نا جه هند كببيتا اگر هند کو دست مت پیز من يوم من پنجر نگرت يا گلجا ام دو صاب بير كان بلكي مدرجه هلا فكري جلجا تاكيد ابا همي ابا بجنبي وسواس قهري يعني تو اوش تشد بتاف وسواس قهري ايش تشد طبعا هبونا ايشت نفسي ما هي فاكتور وراثه وما هي فاكتور جينجه فاكتور وراثه اوكو ادبيت من هندك يعني جينات يش اسلافت خو ارگردينج داي بابت خوش خالتت خوش متت خو والى اخره اكثر من دا يا جينجه همن يا اول مكري من نوع كشوله كيري بري 10 ساله كايا من تكلا مروفك يا كيري اف جينجه هاي اول مكري اس مثلا قال دست خوبشم الفيري امشين درك اجل بي بكار بين اكشوان اواد بجنه كو بريكا مواجهه مثلا اسوي كسي نچار كم كو كفتت بي حالتي دا مثلا بونمونه دست خونه شد و خارنه بخود كو ظروفك وصابو پیدا كم بريكا عندك تمرينه يانجي مجيل كرناوي بشوله كديفه يعني او اوي تركيز گلا يادا سهند بونمونه مثلا او گلا جلكت خود شد جيان دا قال تركيز يادا هندي بس باقجي ودشيشتن وجراثيم وتشطصا قال حش موضوعات توصاب كات يمايت نوفا شحنات هندا اوا نا اگر تو اوا جرا سري بو هيك كوج في رزقار ببتر بيحبك درمان بس تمارينا تمارينا و چند ركه گنديت هين كو دل ديفرين ماين دروني چي د خوجوان مشكله حق بله بين بابا هاروني بحث هفجينا خاطر كو سري تيش تجبرنا حاوتو راستي سردان الدكتوره كيرين عندك قلتي جيوب عندك قلتي شقائق بجسي بتجيها 68 ساله ديت ما من راستي اس خو يعني من معلومات سر في كيسي نورجرتن احتمالات بيت اشكا عضوي بيت نه اشكا دروني بيت مثلا اگر بچتا فحصا و ابدي اگر اشكا دروني جي بيت لازم كيس بو بين كرنو جلسه يعني ما يعني امشي مش كاسه نخوشي دروني هي سريون بيشت بلا وكيشكن ابي سريون مثلا بونمونه اگر گل استرس جيانا من دا بيتو گلك مسؤوليت جيانا من دا بيتو كسات يا من كساكا يا لواز بيت استحمله گلك ظروف انا كم وگلك وان مشاكلت هنا كم يا گلك بير كرنا بقوت بكم عندك مسائل يتخلت دا اسنشم تصريح بيبدم يعني بونمونه اس مثلا دلخلت متجهه كده واس ما عندك فكرات هين انا شي مو فكرات تصريح بدم يعني بيجمع خلكه كده احتمال دب مكده كان يعني بجنا كسها يدينا الفكره هذه جلا من ايش ينيت جلا من ايش ينيت حتى ما تفيد اشارات الفيديو تشتي قدام ما هين ما عندك ايش هين امد بجنا يعني ايشن سايكوسوماتي اف ايشن ها درونين شنيد بنا عضوي يعني ايش خود درونيه مثلا بونمونه من گلک کپتا کری من گلک جیان خدا استرس آل سر حیات خود کری اف استرس ها اگر اس نچمه دف چه کسن درونیان درست یا جارو ما را از خو علاج نکم خو نوکم تنفیس نکم دبیت اگر هنده ده سرمه پیشی تو ده کلکک عردک من رای تو دبیت اگر هنده ضغطامه بلن بیتو کمک هادی و جا اف تشتها احتمالا ایشگا عضوی بیت يعني بلا سردانا كسن طيبت من بكت بو جرى سركنا أبد يشد دماغي. بله
کاک نجمدین جگوتی کیش نخوشی پیتوی برای نمین درونی هنم کیش پیتوی بحقا هنم اگر کاک نجم اول بشم تدریش بید اول بشن بس سریا السيرفي دابو بله ما بله. بحث كربو بارينو بله بله شیرین بحث خوش که خود کتن کو چند ساله ماید پولا 12 ده بله. اول جی دیاره اف مجالك يمكن بيجي خوين كارت تاني يعني ما كتشو كارت وصل تاني چندین سالات مين پولا 12 درنا كمان معدلك وصل باشنا إنتن جالك التوشي كآبي بينا يعني بله. وكي أمد به السنة كي بجم قلت بالناف خل كده وكوفيجا في حالات جوكي خوش كاشيرين در كتيكو نادر كبيتو تكلي خلكنا بتو برينها عصبي بو يا معقد بي أفاد چهار سري بو هفتن ديت نامن اف كسها يعني الجيه كي مراهقيه دا اغلبها الجيه مراهقيه بتايبات الدسبيكا يا مراهقيه مروف جالك شرمش مواقف اجتماعية كات بونمونا مثلا احتمال اف سوشيال فوبيا بيت يعني كو من رهابة اجتماعية هي من ترصد جواكية هي يعني بونمونا الشرم كان يعني او هس بيتك كوج هس شكستيا يعني شكستي كأنما هر تشتكي از بكم يخلته يعني من قالك باوري بخونينه كأنما از برانبر خلقك باغم چمن ناف خلقك دا درون من كسات يا من كسات يك لاوازه نهندا بهزه بشت کو کنترل سروات شتاب کرد بجا بیرکرنا من بو من يعني دیتنا من بو ذات من دول مكات اف جوريها ام بجنبه سوشيال فوبيا احتمالا يعني اك شوان حالتك اف سوشيال فوبيا بتكنا ويترص جواكيه هي نويري بشات ناف جواكي داش بركو نقصا قال دف هي او نقصت بينيت جالك امازون وصل ديار كات كان مو اگر خلقي زاني اسيا حسامه دي فلانتش تشيبيت يعني خلق دي حساب من حاسيت يانجي اف امد بجنه جنرال انكزايتي ديس اوردر اضطرابات قلق عام امد بجنه قلق العام يعني ترسش هميتش تا مثلا ترسش جواكي ترسش ماموستاي ترسش قطاب خانه ترسش ميفانا ترس يعني حتى ساكي جالك كسمه هي عمري خو خريده بات احتمال دو هوالينا يعني هوالك هي تايبات افكاس او نوتش مواقف الاجتماعية رابن احتمال سوشيال فوبيا لدفها بيتو تأثيرات وجالك خرابن او كسها بكرشولي نائد نشد جيانك خوش ببت سري نشد كومك ديا هوالات شكت ولت ثقافوي جالك بتشيك نشد مناقشه الجهه بكت نشد هناك رأيت جدا وجدا ورجليش بركو جيانا خو خريات جال مروفك دوا بوراندي احتمال افا اكشوان جورا اما ديسان بينار خبر گرين بزانم بسیارت وانچنه باشی پشتی به ورگرتنما بینرم ده به ودانه کی کنو باشی دی ساده بردامی دنه ایوارا بادینان بله فرموکاک مقصد خیش کسان چانی باشی سر چوا زور سپاس خیراتنا میوانتت کم گلک سپاس خیش کسان بری چاپن شایی وکاشی جارکادی من تلفوناتا کر بو مگوبوتا گلک سریمتیشی بله ابو دكتوره كبير دافتا ابو قلت بدي شي بان تحصك عشان ما فيش وصل معاه فحصك خكرن حتى يقول فيجي هيش قوارين نكات يمن والسر من جرك شيء واس عصبي معنا بجم انا باش ماستر جرك عصبي اللي تاخذ بله ومن فحص يكرن قلت من ايش الثاني انه يعني تقدر كتون فحص هذا ايجار خدي دكتور دافتا ويرجم تليفون بو كيلي بري سيجار هاي باكو گفتم دیگه با بحثا که بحث تو و گفتیم یه دکتری گفتیم بچه من انجام دادم گفتم چه اشتنینن بله هیچ کسان سرم بردان تیش دوات عصبی جمعی دمی اصلا نفهم شایباتی دمی اصلا نفهم بله عصبی من باشه ما مستطع بسیار که بود جیتا شولتا خزانداری نه خزانداری بله خزاندارم في عيالها واجبي مش در مولدان مولد اوفينا بله رولا باشه عمرت چنده؟ جیده؟ خدا عمري من 32 ساله 32 سال تقريبا تا سردانا کسی که درونی کریه بو وان صحبتتها نه خودی دکتر من سرطان کسی نکریه بس برایک من هی ایشان افسیا هی گلک جاد جدا بچینه دفعه هی مال خو خلاص کرد یعنی گلک حقات خود یعنی روزه چهارش حبه گاز خود وقت ایوجی گلک نه باش و دکتر همی گاوا انوستی بو و زرب و زاد ندخور و ویکو بیت قطع کردیم هیچ خرابتر الحیاتی بیجی بله و هذا خوشی البرنامه گلک سپاس که مقصد دست خوش بوده جی که دلگش دیورگریم فرمو که دلگش لطفاً خوشم باشی. گلک سپاس فرمو. در یه شکل از خیرات میوانیات کیم. هر صاحبی بجید.
أنا خوشكم بخيرك. بله فرمو. الرجال ترى أذر ريشني من أفاري أذر راجل جولمة طويلة تداري شو مثلا تريمة تيشرت. تو چوی دف دکتره که تفحص بخود چه کرن؟ نه خود اجازه نشومه. بله. أريد بجربة شو بس. ما وصل بسیارت هست؟ دی پاش برسه. بله. باشه که دلگش زور سپاس بو پیوندیاته و دی پاشی ما مستاب برسوا وادتن لان همه بچن بهم ودانه که پشیم بهم ودانه جی ام برسوا بینارن خوشی بدن و ام بابتی جی بردامی دنه البنده مبن. آراستکرنا پرسیارن سرپی برنامه جوان همی هفتیان دلوان دمین دیارگیری هیتا پیشکش کرن. اما دو جاره بابی جان. الو هنر هفته لکردستان گهشتیه چه است؟ کارین سینما کارین کرد لچه آستن. برنامه بالانس هر دو هفتیان جاره که دلوان دمین دیارگیری هیتا پیشکش کرن. سربورا دان عمرکی دجیانه دا. برنامه گنجینه همی هفتیان دلوانده من دیارگیری هیتا پیشکش کرن. نام دل مروفيا بله بینران دیسان ام گل هوا بردامین بابت ما افروکا جی تایبتا بنخوشین درونی و اگر می چاره سریه و مهوان ما برجی که فروق جمیل ما مستایزانکوا دهوک لکلیجا پبردا بنیادو پسپور درونی ما مستبریم بچنا ببورن بریم بچن بهم ودانا ورگیرن که مقصدی جی پیوندی ما وکر که دلگشی جی هرچند ما برصفة بابي مزگین جی نداوی کو سریوی ایشتن زاخو پیوندی ما وکر بی و تمانیوی 3 ساله افید سر ایشی عام هاوکتو بحث اگر تظنی چونکی که مقصدی جی بحث سر ایشی کری و قلتي اس عصبيت بمقالك بله شمن و سر ایشان ام نشین اعتبار کن ایشکا درونی یا صرف چونکی بیت سری من بشید مثلا من ایشکا عضویه بیت افسر ایشانه جبرکو وجا کنه اختصاص کنه دکتر ده چه بشته دکتوره که جمله عصبی يعني بي تي في فحصاها يا بي تي في بس اكيد بتبشر راس بتنكو تشيش دينين باشي دي بله بس از الفيري اشاره دي بتشتكي بدم ساكي جالا جرا كسا دي جالا فحصاكات ودي جالا ايتو تشتو دي جالا مصرفيكات دي سري خو ايشينيتو دي دلي خو ايشينيتو دي ضغط خو بي في تو فانتشتها دي صحكات تشلينينا فحصات شنا قوت دي جالا مصرفيكات اذا هنگي يا باشتر بشتي وان فحصا وقت خو صافيكات اگر خو باوري كسن درون ناس جينا بيت لبچیت سردان مرکزه که درونی بکت صحکته کنه بلکه ایشکا درونیال دفعی چونکی اف وکی ما گوتی مایت هین ایشت سایکوسوماتی اف ایشت ها بری هنگی درونینه پشتی هنگی بنا عضوی يعني بري سري من بيشيت ايش يعني افسر ايشانا منا مزمن يا ديرو دريج احتمالا هبونا خلاتيكا درونيه يعني خلالك دروني من دات شي بوي اذا الفيري ديت نامن بيتفيا مؤسسات ما تعليمي زائدا ميديا يا ما
پتر خلکی واعی کن بوان صحبتت ها یعنی نه هر کسی که شده دکتر درونی دکتره که یعنی کسی که نخوشه یعنی دینه کانه چوا ما درون زانین زانسته که يعني تبيجي زانستك بودينهات بتدانان نخر شيء بت أفا أكيد بيجت نف كلان يعني نف مجتمعي دف أفا بلاف بيبيا بيكو أو شو بتن أو دكتورة دي تبتن أف تشتغل سراتي قوتن كود بيجتنا دي شاي شي دف دكتورة كي مرزبو هيا ورزبو دكتورة جهاز لبورين في قصة كان بله دي بيجن مثلا أو دكتورة بخوي دينا شاد شي دف كنت تجارة سر بكتن أف صحبة دقلت نف مدى هاي مخاب بنيفة يعني أو خو دكتورة بو شارة سر كنا كسي كوتوش نخوش دروني بي همان شيء في براورد قلت شيء ديجي ما هي عين دي شرم وورجل كنا خوش دروني هاي وكي جانا بتجد بكين دي بكسك الدين أم القلم ده بجني دين بوي بيكون بزان فقيري ويتشا يعني شة إيش دروني هاي يعني درون إيش دروني جي وكتاب قلتي كان جورا كيت هاي يعني هميجي تينا شارع سركن أقل ديف شون بكتو رنماي دكتوري ورجلتن بديتنا من أفا سردورة جواكي تمينيد يعني بنمونا أجر أم بحثي جواكين ين أوروبا بكين ين الصين بكين ين اليابان بكين الفان دولة تهنيت بيش كفتي طبعا زانست درون ناسي جالك رول خوي هاي الويري مثلا بنمونا زي وكي دولتك وكي بريطانيا بحث كام الويري كسن درون ناس يعني دكتور دروني أفت بجنه سايكولوجيست نه سايكاتري أفت نه درمان بكار بينت أفت علاجا يعني زماني كارتينيت خلق الويرد تشيت مثلا ده $20 داته ساعتك بس ده بو آغويد ما تشتكي هيت ايشن دروني ده عمد بجنه تنفيذ كرن تخو تنفيذ كي اف تنفيذ هش چهات يا ستريس روزانه هاتي ساكي بنمونه امد جيانا خدا توشي گل اخبارات بين توشي گلك دنگو باسط غريب وعجيب بين روتينا ما جيانه هر دوامه ورا مال هوبكه اذا ما كومك روتينا هي اف روتينت هي روزانه يا ول ما كري استرس اكل سر ما پیدا بید ساکه بنمونه گل جارا ده یک بیجت ولا از چم استراحه که کشم ده چم سیرانه که ده چم جهه کی بوچی اف جهه چوی په مرتاح بوچی خوشی جبر چنکی ند ضمن روتینا ویا روزانه دا بو یعنی استایل که دیور کرد او در کتناته شوی خطاته یا جیاناته وقتی تو در کوید تو هست تو احساس تو استرس نه که تو احساس تو ضغط نه که اول سرتوی بار درونی او فشار درونی از سرما اذا هبونا وان تشتت ها فشار درونی سرما پیدا کرد هبونا فشار درونی طبعا فشار درونی درجه که گله که مازن ابو پیدا کردن همی ایشن درونی يعني او ضغط نفسي او روزانه استرس ازت بينم يا روزانه درجه که مازن ابو همی ایشن نفسي عشان بجمعت همی ایشن نفسي اتو استرس ما داخل بن و شنینکا برفره هد بید وجا پیتوی جارو مارا امجیانا خون در گوهورینا بخینی هر چنه اسبوع جاره که خارنگش در و بخوین بچینش در و او ایکی نقطه دوی ام خو استرس خلاص کن او کو ما ورزش هبید يعني هر جوره که ورزش هبید گلکا گرنگه يعني ورزش او طاقه وشيونت لشمروی داشتینه مثلا بونمونه ابرین مخاره و بیر کرنه بکم و از گلک تفکیر بکم پاده ناجح بم ده هول مئتها ده چاوت فلان تشتی بحثی مستقبلی بکم و بیر کرنه که خالد بکم اگر ام مثلا بونمونه ام ورزش بکن هر چند ورزش که بسيط اوت بجنی فیزیکال اکتیویتی يعني ام شین المال بکن مثلا المال تو شی پیاسات غرفه خوب بکی تو شی چند حرکت بسيط مال بکی حتی بری نفس نساکی گلجا مثلا کسی ده خونت نخوش بینید ده کاپیسا بینید افتشته احتمال تفسیرات طبیه درس بو هبید بس همشین جانبه که سایکولوژی تداور گیرین اگر مثلا بری تو بن وی کاپچک ورزش بکی او ایدیه بکی دی بینی استایل خواتجی هاتا گوهرین اذا هبونا گلک استرس جیانا مدا یا ول مکری کو پتر ام توشی ایشن درونی بین بله موستا ام دیوان تو پیوندی جوار گرن و ام دیوجا بجن داوی پیوندی نکو ام وارد گرن و دی بردامی دنه برکو داکو ام جی آموزگارین ما مستای ور گرن و پتر یعنی کی بجن مفایجی ور بگرن شوان آموزگاریا هجین الگرمه فرمو هجین السلام عليكم سلام سرچاوا سكتهم تاوني واشي سرچاوت من تو چوانی الحمد لله بس تصاوي سباز من شارع دكتوري هابو بن أحمد بله کرم که دكتور دي كمان 84 ساله یا نخوشه و نخوشی توی نیزش ترسه و قلقن يعني چه دكتوری چیده
هنوز دیجنه اشغالات بیگفت که مثلا وقتهای دو درجه بلند بید اما دکتر بشته چی دارن نخون نه بشته نفری نشیوه همون نخود بیگفت که تو بیشه آوه نبخو همون نبخود هم دوستر سد ایشا خو مثلا شهر پشتی شيقي تده جرب شو إلا عواتي خبشت آن خضرواتي آن جلك ودلات تشبي يجيبوا دود اليوم حسب جواب جوابنا. بله. وقع تقولي طرس وقلق وأفتشت هيل دف. تدات هاي كه كتوا بيجيان هم تو وجدف خوبان أو ديات بدأ. دكتور أنزاني كل دفعين شيء تلاقي جرادتين مثلا سكريو 125 مثلا آن 130 يعني تفسير يوصانين أنا ويشتر صوي يعني زادي ناخد هم ده بیشتر چه خارنه ناخوم دکتریا بود من برنج ناخد چطور ناخو چونکی چه نابید بومن مثلا آن خمه که دهندی خمه که بود دو هیپا دسترای خمه قهری خود حتی باید بیده يعني صاد مبلغ شری بیده بشن و ایشک هیا مثلا دکتری منع کر بیت شکر نخود یا دهنی نخود ایشک مزمن دفعه ایشک بیا های وقت های های ایشک هایی بله گشت بله زور سپاس هجین خان دست خوش دلوین الگلمه فرمو دلوین خان چونی باشی برام سر چوا خیرانو میبانیت کم گلک سپاس من بسرك الدكتور هاي بله ديكم السكري هاي وسري جلتيش وديكم هر كازيتين ديكم جيش بيدا إيشاخو وزخ جو هاي بله بله بسرعة ما أعلم ما مصبر سرك هي؟ نا قلق من باشه زور سپاس بوده دلوین خان بله اسبارم قالك دايكت ما يعني اجرتو الاغلبيه بري خب ديال الكردستاني تبي 80 ده زقطوا الشكرا هاي ويعني اف علامات نشانات بحث كرين اف نشانه دف بيدات بن قالوا افش يعني جيانا ما وصانك وام توجدبن يعني جيانا ما جي واقعي جياني جي او جينغهام تدا جين او جيت بتا اجرك واف نخوش دف ما بيدات بن بله طبعا هبونا نبونا ستايل که یه لیگدای بوجیانه یا ول مکری مثلا حتی جیت مات کردن يعني بنمونه فرقنا بين ما وأوروبا 20 سال عمرنا يعني او 20 سال پشتی مدجين مجتمعات الشرقي الشيء الصالية وتسردا يعني جيت واش الشيء الصالية وحتى حشتينا مجتمعات الأوروبي اش حفته وبينجي يانش حشتي حتى صادنا طبعا كي افجهورنا اخستا عمرتوا استایل وای جیانه یعنی بنمونه خلقی و وقتی چتا قطابخانه هر قطابخانه دا پروگرام بوده دانان پروگرام یه ورزشی پروگرام بوده دانان یه خارنه مثلا بنمونه هر سکه بچی که یه جدر و یه اروپی او چند کاتگوری و چند بیتو بچید ناچه بیت شرینا یا مثلا نسبه 20 صاده بخود دکتر قبول نکرد وقتی پشت اینکه تزارو که خود بیاد دف دكتوري ده فحص كده بس جال الشرينية خاريت أبو الشريني ده هر وصح حتى فترة زاروكينية خلاص بت وقت تجي حتى مراهقية جي ديسان يعني هندك رينموين هين أو ديفوان رينمويات جين أمنا مثلا حتى والماتت أمد جهينا مرحلة كو الدكتور شنيقة بشتما دفجاتا فلان إيش هاي وفلان تشتين أخو و اگر ام بیرا خوب اینین بیداتا پروگرامی ما گوتی ساخلم درونی او جسمه که ساخلم و مشکه که ساخلم هر وصا درونه که ساخلم باشه دکتوری ویریک بسیار ببوره لویری کی وصا خماوی وان مروفاد خوتن والویری بو چی منینه یعنی سیستم دولت وصا خمخوره و چاف دیره بسر مروفاده وما او سیستمانینه بديت نامن اگر حکومت و مثلا دولت خمش ویت اشتراکت اگر امنش امکانجی مو امبو سیستم که وان ناینین مثلا بو نمونه امنش این ویت اشتهاب بکین اما کسی بسپور نینن اما چین کسی که شویر بینین برام بر راتبه کی دشت بو ما في سیستمی خره لیگ دات و تطبیق کرد حتی دیگه تا مرحله که وصا ایدی کادرک بو ما پیدا بید کادر ماجی جارکادی مجتمعی پرایو بد بدید نامن اگر اونا يعني اولا ما كسي بسبور يا ثانيا اگر كسي بسبور جهه بالاحتمال دليفانا بيت يانكو او عقلياتنا بيت الفيري كالتشري جي يعني مجتمعي جي دوري هاي وكما بريني كاشارات بيدا يعني بديت نامه بو كسن نخوش دروني ديتناكا
یا مثلا نیا جانه مجتمعات دیدا نخیر بتشترينا كاتشوا سكريت اتامن وصقلق جيت اتامن كاتشوا مثلا من اشاد دلي هيا وهروصا من كآباء وافتشتي دجيت هين اذا هبونا كالتشرا كي ني بريكو بيك ني درس تاثير الجيانامات يعني بونمونه اگر تبي مثلا تحسكي كسك ساخلم بجي ساكيب جربينا رياضي بك بياسك سر شارع بك غار احتمال سارك دي بوتاي دي هورنا لدات يعني كسك دي جاوك كيم صح كدات اذا هبونا في تشتي يا ول مكري اس خوشگلك تشتي باش بدما باش اجبركم ما بريني كاشارات بيدا ما قلتي حتى اوا كوجينجا اگر جينجا هي ول مكري كو اس هندك كريارنا كان بلا بمد باجون بريني كاجي ما اشارات بيدا ما قلتي ساخلم دروني كيا وكاس ساخلم او شت توافق كنا بين خو وجواك خو يعني جينجها خو اول دوره بريت ويجيد اذا الفيرد بونمونه اگر من فيو اس ورزش بكم خوب كما كسك كو صحتك باش مهبيت اگر از شوم پیاسش استشاره کردن خلقی مثلا جاوکی کم صح کردم منو تعلیق المدان هنگی از مجبورم اوی سلوک نباش پیلمش برکو جاوت مجتمعی دا اسیه کیمم چه بد ورزش تشکی گلک بچیک بت نفجانا مدا کو ام بیجن يعني مدا بدا عليكي بلي ام بس باقع جاني بكت بنمونه ام بحصا تبعصا بيرات نذكر مثلا ام هزر خال مستقبل خود كان وكي ام تبين كو ايرو مثلا موچانات يا بچانت هيوا ام مجبور موچخور هزر خوب كان آیا دید آن ناید و دی چل پاشا روزا من ایدن قالوا از چه پاره پیدا کم چه از دینت خودم آیا اوه همی دی سانا بنا یعنی اگر کی مروف توشی نخوشی درونی بد اگر چر هایی دی معاشی میشی بدنا من ایدر من تشتی خزن کر وک نخوشی درونی و قلب ببینت بله طبعا افتشتهي هي صحكي افتشتها مثلا بونمونه قالك تشتيت ناف جواك ماذا هين يا والمكري صحكي بوشي ام قال وقت ام قالت منفعلين صحكي هرا خلق ام تندن ام عصبيين ام السراسياري تحملينا كان ام افتشتها تشوت شبويا ديتنا من صحكي حتى بجنا وان جواكن شرقيت بجنا جواكن نير يعني خلق ما هر خلقك تعصبه وهر يا سرب هر قوات بإدب كار إنان يعني شينا إنسانية جتة ضعيفة بديتنا من أفش شهات يا أفياش هندي هاتي أو بارو دوخ جنجها ما أول مكري يعني بونمونا أز بو كسك عصبي ما أز شو ما سرعة بونمونا من تشتكي شو سرعة راستيان حتى سرعة راست احتمال دسي كسك دب تلفون سراخو ماشينن دسي كمان ديار أصلاً شمال خوات إذا أما تشتكي هاي سيكولوجيا ده أم تشتكي كبدت كين أم خزنت كين مثلا بونمونا من سرعة ديت ما خزن كر أشوم ترافيك خلكه وهورنا لدان من كبد كر كومكا كبدل دل دف متشبيت از كومكا يعني دمينت ناخذ دروني مدى دمينت تلوعي مدى ما تشتكي هي الدروني خدا متبجني جزء لا شعوري نواعي او جزء هنا اول ما يكري از دميت تشتي خري خزن كم داخلي خدا كومكا يعني بيرهاتن خويت كيفن حتى افروكا هرا افتشتها بدستفنهات افا حصايا جبر هندي وقت ام هالتشين ام جلا هالتشين يعني حالات ما انفعالي حالات جلا كب قوات امنا كسك تهادئين جبر جيانا ما اول مكري يعني نبدست منها از جينجي هيك ضربون يا اول مكري از كومكا سلوكيات ناد باش درون خدا خزن كان وقت دليفكته ما قال بحث اجر وكر يعني اجر دفمال الولات ما هند زحفن ايدي في جواد ام هزر خال شهر سريع بكن باشا بونمون يعني از مثال بينم از هندا افهمي افتشال سر من افزخته او في الشارع اف هزرا مستقبلي وهزرا دي چابتونو اس نخوش دروني ما باش چاره سری چیه یعنی بو وی کومالگه هر هیچ نبود چاره سری یعنی بو کومالگه گشتی بتک هزار الهندی بتکرن اگر تو تا کی چاره سر بکی بس یعنی تا که کپتنی ده چیکت بو نمونه که کومالگه که همین خوش بتن چاره سری چیه مثلا چت بتن ده چاره سری گشتی هبن بو نمونه رخصنا سیستمی جانمه آیا اول نبت چاره سری بالضبط افتشتها ده هبید بس با بديت نامن دورة تاكا كاسي جدي هربينيت يعني بونمونه مثلا برابطرش خلقي ما سر يعني موچه خوره يعني اگر موچه وينها احتمال بشتي ده روجه دي مثلا دي جلك شولة جيوناوي راستن اذا صحكي ام حتى بقاوي ام بحثي ما هندك تشتهين ام بجني هزرش نشكا كيفا يعني بيت اگرين اشن منن دروني نأزبم بيت
وکی ما گوتی جنگی ها من اول مکری مثلا بونمونه از خو کسکم کساتیا من ضعیفه یا از گله بیر الهندت کم اگر هاتو پس صباحی فلانتش دست من کرد و من پلان اگه بو جیانا خدانای افروکت طبو او راتبه نما اذا بیر تدي رأيك دائما يدي از رأيك يدي بتا كومك رأي همي آرائت هات سلبينة افتشتها همي ام نباشي بحث يعني جيب رنجك يه نيجاتيف ده بحث كاين طبعا او رنجي هي نيجاتيف منو تاو يدي ويدي دي بتا كومك مازنا انفعالات او انفعالات همي دروني من دا خزن بن دي بتا اجري عقدك نفسي هبونا عقدك نفسي دي بتا اجري جالك يعني هبونا جالك تشتين دروني لدف من وجا بديت نامن بديت نامن اگر ام بحثي قشتي بكاين بحثي قشت يعني باك ويك جينجه جهورين يعني مدت دريش بيت بين حتى بيت جهورين يعني بونمونا احتمال اجيال بدل بن بون حتى مشي جينجها خو بدل كاين يعني بونمونا من نوعه كي مروفي افروكات ولات خداي هي او نوعها كي يعني ستايل كي يهصاي هي كسات يوي اف كسات يا هيا حتى ام جهورينا بخينا جواكي ما جهورينا اجيالات بيت يانكو جيلك نيرابيت ادي فيتشتي قبيل نكات مثلا يان جيلك نيرابيت يعني ادي كم نكت دل خدا باخفت هر نخير او اگر هبن ده هر امواكين يعني اگر ظروف من خارجينات خوش بن ده هر توشي ايشن دروني بم بس هبونا يعني كتب بشي جنگها خو بدل كي جنگها كي جنگها وقتا كي مازن بيت چنكي ام بحث بكين كو جهه كي گلك ماسترش من اذا حتى ام بشين جيلك ني افاكين اف جيلي هيني احتمال بشت جنگها ماجي بدل كات بس الفيري حتى سرتك كاسا مجيت ميت اگر از بير كرنك ادرس بكم از دشم خوشگلك ايشن دروني باريزم باشه بين بحث زانسته بكن اف زانسته كانجي دركتيا و چاوا گشکريا كو ايروكا اش زانستن گرنگت زانين بو چارسكرنا دروني مروفي بله طبعا هبونا ما جالك قطبخانه يت دروني ده هين مثلا ما هي قطبخانه جشتالطي ما هي قطبخانه يا شروفكرني ما هي قطبخانه رفتاري ما هي قطبخانه معرفي افكو ما هي قطبخانه هر كي سيستمك خاص هي بو جيانه بو ايشن دروني بري قرن النوزده تقريبا مدرسه تحليلي او مدرسه فرويدي مدرسه بو هاد بو دانان کوشیا بو گلک خدمتا خلقی بکات و خدمتا مجتمعات بکات بو علاج کرنا ايش نوعين دروني از بحثي اختصاصي ام بحث كاين في اختصاص سي بي تي سر بير كرنا يعني همي ايشا جريد دات بير كرنا مروفي و اف كاسه كشوان نافي البرت اليسا و كاسه كدي هروسا ايرون بيك 16 ساله علاج ايش النفسي كر كآبه وقلق اختصاصي او بو 16 ساله علاج خلقي كر طبعا الامريكا السر علاج افا كافنافا علاج مدرسه تحليلي صح كري يعني او انجامت باش اوت ويد فيام داز ونهاتن او هوالوي هروسا البرت اليس هر دو كل سردمكي جاين او هر دو قطبخانه كاني در اخست بمعالجه كرنا ايشن دروني او قطبخانه نوي قطبخانه علاج يعني cognitive behavior therapy كأنما علاجك يا عقلاني يا راشونال بنا خلقي كما بيركرنك درس هبيت بو تفسير يعني ما تفسيرك درس هبيت بو شروع فكرنا وضع خارجي يعني بو نمونه اگر از بر حواله که مد بر مرا چو صلاف نکرد اگر حواله که مد بر مرا چو صلاف نکرد ناچه بیت از تفسیرك خلط دمه لازم از تفسیرك درس دمه باش از بیشم خلاص بی ببوله از بیشنا من مای برنامه دمای کات هر چند از آنم گلک تشما بین کود و ما بحث بکی به هر حال گلک سپاس با آماده بوناتا بوان زانیارین تا پیشکشی مکرین گلک ساغبن سپاس گلک سپاس بله بینران مخابنی و امهات دمایی که برنامه ازانم نه وجی حش صحبتا ما مصای کریا و ویا هر گهداری بگن لی مخابنی وقت ما هنده و دویتن ام خاطر خاش هواب خوازن و گلک سپاس بو ما مصطفى فاروق جمیل ما مصای زانکو ادو لکلیجا پرورده بنیادو بسپور درونی هیوی دارم بدلی هوا بتن افروکا و حتی صبحی امد جهنه یک همیشه شاد و بختوار بنو و گلک سپاس بو پیشنگا کشمیر